तो बाइप सं बाय तंगाय नंग बागै तिनि kokborok explain video tu we hegan तिनि 12 final te 10th ni result ni bagai gai tabo video tu we hegan bahai ke video mane video nai srengdi bahai ke result nai madhyamik te 12 final ni gai norong tabo phurungna ang screen record thangai ino screen no nai tongdi gai channel kadang subscribe khade gai kaisa like di video sajakai gai jeng tabo video digi thalaisina तो बाइप सॉन्ग गे नाइ तंग नरक गे ता नंग नि रिजल्ट तो खना रे जनाय 24 मे 2024 रो नंग नि रिजल्ट रिजांनाय के नरक रिजल्ट नो बाहाय के नायनाय इंखाय नरक आबो नायदि नंग नां फुनुंनाय बाहाय के नायनाय इंखाय नरक नि रिजल्ट 12:30 PM मो रिजांनाय खाना नरक आफ्रो नायदि इंखाय ताबो फारि जों ताबो स्क्रिन थालायनाय इंखाय जों ताबो गुगल थालायनाय Google thakai ko ang tabuk Google thangai norok tamni search khainai TBS ini search khadi TBS ini search khadi ngai search ore de ngai ko kisa na sini net slungo sini oro TBS net slung dong le फाइका इको नाय दिन नरक तामने सिजाक त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एडुकेशन नि सिजाक ओंखाय नरक आरो इको नाय तलावा गिलामा दंगो इको स्कुलंनि तामनाय परीक्षा लायमानि फटो रक ओंखाय नरक अ त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एडुकेशन क्लिक खादि किसा नासिंदि आरो क्लिक खायै नरा आं जे खायो आमा हायके नरबो खायदि सिन पाराव किसा नेट स्लो आवन बागै तम फायं तो हलो ब्लाइंड नेट स्लो होगा फाइना नायखा नरबो मोहायकिन किसा मा नासिंनाय नेट स्लो होगा यही को फाइका गाय को अर्ता ने सिजाक TBS रिजल्ट 2024 ने सिजाक को जगह रेड कलर बाय गयांग तलार को तंगो मो गयांगो नायना नांगिया नरक डायरेक्ट न इको साकाव सिजाक त्रिपुरा बोर्ड of secondary education ni sijak ke norok boja click khane naina hangkai iko TBS di result 2024 o ajaga click khai hangkai iko naidi haijar hangkai iko naidi oro sijak sakawo Tripura examination result agartala Tripura hangkai tola sijak tongo Tripura examination result 2024 hangkai iko naidi oro high secondary examination result 2024 garo kha je 12 rongi takai je 12 final 2024 nai boro click khai dio jaga gai te kaisa ga oro kha madhyamik examination result 2024 ga bo gai je madhyamik ni nai rok ta boro click khai dio jaga bo gai ang tabo click khai nai ne na bahai mane website to tini khulo glak nai tokhono ungya माने खाना रिजल्ट 12:30 PM हंगाय मो और नर क्लिक खायदि नंग जानि नायमा जागा गाय आरो नायै नंनि देहनि सिजा तंगाय जे 12 रंनिखाय एमप्लॉयमेंट नंबर नि तंगाय गा नंग एमप्लॉयमेंट कार्ड नि नंबर दि गाय ते कायसा तंगो तामनाय तंगाय ते कायसा रोल नंबर नि तंगाय गा बखो रोल नंबर दि नरनि अब एडमिट तंगाय एडमिट तंग एमप्लॉयमेंट बाय रोल नंबर एडमिट कार्ड तंग गाय 10 नंनि ताव 10 नंनि सनाय 10 नंनि गाय registration number ni dong registration number di 10 nong ni gai je registration number ni sija karo gai te kesa 12 nong ni gai sorry engo 10 ni no te kesa tongo tolawo te ni sija tongnai roll number gai aro roll number di class 10 nong ni mane nong ni roll number ta nong o admit ni roll number abo di ta nong pori khari mana abo gai no video ni chajak khana haklayo gai
video saja like isa khai di gai video no subscribe khai di gai comment khai ta te bo te video nang khai hambai